Eto, dobar dan. Tina, molim vas, predstavite se vi s cijelim imenom i ko ste, šta ste, gdje ste se uputili i zašto? I zašto smo ovdje? Dobar dan, prvo i svega pozdrav svim našim ljudima u dijaspori. Znamo da ste sa nama srcem i da nam dajete podršku. Ja sam Tina Perić, članica inicijative Prava i slobode, jedan od koordinatora za grad Split, iz kojeg je krenulo 4 skoro dupkom puna autobusa. Atmosfera u autobusima je fantastična, znači kod nas vlada jednoumlje, svi idemo za isti cilj, a to je želimo ukazati na to da nam se sustavno oduzimaju prava i sloboda. Isto tako da koronavirus nije samo na razini fizičkog zdravlja, već i mentalnog i duhovnog, što nam se zapravo konstantno oduzimaju nam se prava i onda se afektira i na ono ne samo fizičko zdravlje. Da. Ne znam šta bi vam više rekla. Da li se mogu ljudi vama uputiti ako imaju bila koja pitanja? Ukoliko se nalazite u Zagrebu, ovim putem vas pozivamo, ukoliko do sad još niste čuli, da nam se pridružite na Trgu Bana Jelačića. Festival počinje u 17 sati. Također ovo će biti prilika da naša inicijativa predstavi svoj planirani budući rad. I ukoliko ste jedan od ljudi koji se osjeća da im se oduzimaju bilo kakva prava i slobode, znači u širokom spektru, evo molimo vas ovim putem da se javite našoj inicijativi. Čula sam da se već nešto priprema kod staračkih domova. Jel možete nešto reći o tome? Tako je, naši stari su, neki su i mimo ovih mjera zaboravljeni, a pogotovo sada u ovoj situaciji kada je ograničeno, odnosno ukinuto vrijeme posjeta našim starima. Naš autobus u Zagrebu je već u Điru. Stajali su ispred staračkih domova i pozivali ih da izađu vani, da ih pozdravimo pjesmom i da im poručimo da nisu sami. Jer zapravo cilj ovoga svega je zajedništvo. A ovo što se dešava je da ljudi okreću glavu jedni od drugih, da su se počeli gledati čak i s tolikom mržnjom. A to je uzimanje sloboda u svakom smislu. Da. Zajedništvo, ljudi, zajedništvo, ne dajte da nas rastavljaju. A recite mi, ili imate koju predstavu koliko će biti ljudi danas? Ajme, ja vam stvarno ne bih htjela prognozirati. Znam sigurno da iza Splita idu 4 autobusa. Iz naših ostalih većih gradova isto je organiziran prijevoz. Evo, ne bih se htjela davati u prognoze, ali evo, očekujemo da izađu ljudi u što većem broju, ali ne bi davala prognozu jer stvarno ne znam. Mogu se samo nadati. Shvaćam. Još jedno zadnje pitanje. Da li mislite da će ovo pomoći? I šta, ima li to smisla? Znate u kojem smislu ja mislim da će pomoći? Svaki od nas je pojedinac i svaki od nas je pojedinac u svom ambijentu, u svom okruženju i ponekad se takvi ljudi često osjećaju sami. A evo, konkretno za naš splitski autobus, nas je skoro 4 puna autobusa, to su ljudi koji se po prvi put sreću u životu, a u istom su autobusu i na taj jedan način su dobili podršku. Znači, vide da nisu sami, da nas ima u našem gradu i u okolnim gradovima. Znači, i to je bitno, da ljudi osjete da imaju podršku, jer često kada misle da su sami, onda možda bi napravili neke stvari koje inače ne bi, a s nekim se osjećaju ohrabreni. Imate možda koji krizni plan u slučaju da se možda dešavaju provokacije ili, mislim, ima toga često dešavanja ovakvih? Naravno. Čujte, od početka naše propagande mi konstantno, i to je motiv koji se provlači kroz cijelo naše predstavljanje, da pozivamo na miroljubivost, ljubav, zajedništvo, slogu. Znači, ovo kažem jasno i glasno, inicijativa Prava i slobode se apsolutno odriče svih odgovornosti nasilja. Naši svi ljudi su apsolutno upućeni, nikakvi neredi, nikakvo nepoštivanje zakona, samo ljubav i zajedništvo. Evo, molim vas, svi oni koji dolazite sa drugačijim namjerama, nemojte. Hvala vam lijepo. Nema na čemu, hvala vam.